biriko biravugwa cyane yuko FARDC ndetse na Wazalendo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bo bamaze kwinjira muri airport yo muri Kavumu. Hama kuba kene kuja mu magroupe tubaha amafoto n'amavideo y'ivyaranze urugamba haba mu Minembwe canke Kavumu n'ahandi henshi, kuko abasikare b'u Rwanda bikomeye biboneka yuko bari kubara gukomera ngo y'urugamba mu buryo budasanzwe. Tuzokoma tubashira link muri commentaire ya mbere, harimo link tubashiramo iba nkikirero kugira ngo mushobore kwinjira mu groupe yacu WhatsApp. Ushobora kuba wari muri BF ya mbere canke ya kabiri canke ya gatatu kugera ku ya gatandatu yindi y'umunani, ariko ngaha ntureke kwinjira kubera ko ibihaca bitandukanye nabijya bindi. Iyi ni groupe tuzo turabacishirizamo amafoto n'amavideo y'ivyaranze imirongo y'urugamba. Mwese murahawe ikaze kwinjira muri groupe tuzo turacishamwo amakuru y'ivyabereye ku mirongo y'urugamba ndetse amashusho n'amavideo. Nyuma y'amakuru twagiye turabashikiriza mu masaha yo ku munsi weje, mu masaha y'umugoroba tubabwira ukungene abene igihugu bariko baratangaza tubwira yuko ame mu mazone akikuje ino centre Minembwe ndetse no ku kibuga c'indege ca Kavumu abasirikare ba M23 bari basanzwe bahari yuko bariko barahava mu buryo butangaje. Kibuga c'indege ca Kavumu bavuze yuko bamwe mu bakomando ba ASM 23 bari bagicunze batanguye kuhava ku munsi wa gatanu buke kugera ku munsi weje urenganye wari uwo munsi wa gatandatu, ntibongera kubabona. Muri rano makuru turaza kuyagira hamwe, turaza kumviriza hamwe ubutumwa bw'umunyamurenge yarungikiye abanyamurenge bagenzi biwe ababwira ko bakwiye guhagarika imigwano ndetse abaha n'impanuro, ababwira n'uburyo Minembwe yafashemwo n'ingene ongera babwira ati nimukomeza kugwana turaza kuhapfira twese nk'abanyamurenge, kuko biboneka neza yuko FARDC nino hibu bafise inguvu nyinshi kandi zidasanzwe zogera ngo bashobore gutsinda twigwaneho na M23. Ubu n'ubutumwa zo kwacirizamwo muze kuba hafi kugira ngo mushobore kubwumviriza. Sivyo gusa turaza kuyaga n'umwami Gisaka atubwire ahanini kijanye n'umubonano Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahaye umwana y'uwahoze atwara igihugu cy'u Rwanda Juvenal Havyarimana. Umwana we yitwa Jarike Havyarimana yamwakiriye hariya muri Kinshasa. Bashobora kuba bavuga yuko yoba yaje kugira ngo bayage umukenyuro kugira ngo bashobore kurimo gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ni inkuru zagushikirizwa n'umwami w'Igisaka, muze kuba hafi tuza kuba twari kugira ngo dushobore kubabehereza buri kimwe uko cifashe. Ntutangwe kugira ngo urumvize ikiganiro cyose uko kirimo makuru menshi novuga yuko adasanzwe akanya gato tugiye kubana no gusaba yuko utova hafi y'inyakira amajwi yawe kugira ngo ushobore kumenya ukuri kubiriko kwingene biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Gusabe rero utarakora subscribe kubikora kugira ngo utwereke yuko uri kumwe natwe, ufyonda like n'ivy'ingenzi kugira ngo utwereke yuko wakunze ibiganiro vyacu. Tubasaba no kudukunda mukongera mukadukundisha abandi. Nje ndababwira situation agitiwere yamako twazinduranye ngaha muri Kavumu, hama cinda bacishirizamwo ubutumwa bw'umunyamurenge yageneye abanyamurenge bagenzi we, ndetse nongere ndabacishirizemwo uko umwami w'Igisaka aza gusigura kubijanye n'umuzo wa Jarike Havyarimana, umusigwa wa Havyarimana Juvenal yahoze arongoye igihugu cy'u Rwanda, aza kwicwa na President Paul Kagame akiri mwishamba. Turaza kugira ico tubivuze ko murano makuru tuza kwifashamwe n'umwami w'Igisaka. Amakuru yo ku kibuga c'indege ca Kavumu nkuko twababwiye, hari amakuru yagiye acicikana ko aho abene gihugu baho bavuga yuko abakomando baracunze kibuga c'indege ca Kavumu M23 batanguye kuvamo ku munsi wa gatanu bamera nk'abahava canke bahunga, kubera ko FARDC yo yari yamaze gutangaza yuko bagiye kwigarurira ubuce cyo kwisubiza ubuce bwose bukomakomeye bwo muri Sud Kivu. Ati guhera ku munsi wa gatanu ingabo z'umuhari w'umunyeshamba za M23 zaratanguye kuva ngaha muri Kavumu bukebuke nkuko amakuru ava mu bene igihugu yaho abitubwira.
ikindi tubabwira ni kijanye n'izi ntambara zigiye gukomera cyane muri ino misi cyane, ariko amakuru dufise nuko imbere yuko zino ntambara ziri ku butaka bwa Kongo zikomera cyane, nuko chef d'état major w'igihugu cya Kongo yari yerekeje mu Burundi aza kuraba chef d'état major w'igihugu cy'u Burundi General Prime Niyonga. Ngo ibi rero ngo vyatumye imigwano iba myinshi, imigwano iba ku rugero rudasanzwe, imigwano iza nk'iyamaze donc bagwana nk'abariye Karungu, kubera ko uwo mubonano wabanje kuba waba bashefu d'état major bagira kuri babiri, umwe arongo chef d'état major muri Kongo, uwundi chef d'état major mu gihugu cyo Burundi. Rero kujanye n'ikibazo cyo mu Minembwe, reka ndabacishirizemwe buno butumwa, hama buheze cyenda bacishirizamwe ubutumwa bw'umwami Gisaka yageneye abadukurikirana bose aho baherereye. Kugira ibihe byiza, nkwifurije kugira umunsi mwiza. Turi kuwa gatandatu tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Nge nitwa Umwami Gisaka. Niba uri mushyashya hano tuvuga geopolitike ya Afrika ibiyaga bigari, tukibanda ku ruhare inkotanyi n'amabi zikora haba hano mu Rwanda, muri Kongo, mu Burundi se. Kuvuga ngo ibyo ni ikintu, niko kazi kacu ka buri munsi, nibyo bintu tuvugaho, hanyuma tukakubitira ikinyoma ku mugaragaro, tukagikubitira ahakubuye. Nuko nguko rero ntuzadusabe urwenya, ntuzanadusabe komedi, twe ako niko kazi kacu. Hanyuma rero ndagusabye kanda subscribe kandi ukore kunzogera niba iyo line yacu wumva ko ari line nawe yakugirira umumaro. Hanyuma ndaje ku ngingo irebana na Jean-Luc Habyarimana. Kare nibwo twaganiriye kuri Kayumba Nyamwasa, ngira ngo mwamenye byinshi, ariko mbiseguyeho kubwo nakomeje kubona abakunzi ba Mugisha TV bavuga yuko ikiganiro cyase aho nageze ndi kuvuga kuri ntangiye kuvuga ku ngingo nyamukuru yuko amajwi yahise acika. Ariko rero nibikunda ndaza kongera nyitegure neza, nkizane aricyo cyabanje imbere, kuko ntago ari rimwe aka kabazo kabayeho. Rero ndakora ibishoboka noneho iyo nginga ize kuba ariyo iri bubanze, kugira ngo hataza kongera kubaho niba ari iminota ya nyuma igira ikibazo, kuko ntabwo ndabona ikiganiro cyacu cyagize ikibazo kikiri ku minota 2, 3, 4. Oya, ibibazo bitangira kuza uko iminota igenda izamuka. Hanyuma rero niba bamaze gukanda ku nzogera, bamaze gukanda like, nako ndagusabye reka twinjirane mu kiganiro. Ariko ndagira ngo nkwibutse, nabagejejeho ibiganiro bigera kuri 2, 3 ubwo nabaganirizaga ku buhamya cyangwa se ku makuru y'ibanga Leta z'Ubumwe za Amerika zigiye gushyira ahagaragara, amakuru yagizwe ibanga. Hanyuma nza kugaruka nanone mbabwira ikiganiro ku kiganiro Madame wa Juvenal nyakwigendera Habyarimana yagiranye n'umugabo cyangwa se umusore wari uri kumubaza. Hanyuma ndababwira nti aha hantu yameneyemo umuceri, kandi nkurikije udusampo tw'ikiganiro cyari buzakurikireho bari batangiye kugenda barekura batubwira ngo samedi ngo mube mwiteguye, aha hantu hazamenekera umuceri. Byanze bikunze nabasobanuriye icyatumye icyo kiganiro n'ubu ngubu kitarigeze gisohoka, kandi ikiganiro cyari cyateguwe rwose ibintu bimeze neza. Icyo kintu naragisobanuye, nabasobanuriye inzego zahise zivanga muri ibi bintu. Nge ndetse nari nababwiye nti ni Amerika n'Abafaransa barongeye bivanga, bongeye gukumira ukuri ngo kutajya hagaragara. Ariko nyuma y'iyi minsi ishize ntago ari uko ayo makuru noneho
bagarutse ngo cya kiganiro baturarikiraga ngo bagiye kukizana, ariko tugiye kugaruka kuri uru rugendo rwa Jean-Luc Habyarimana. Ku makuru njyewe nsesengura nkabona, iyo mfashe kiriya kiganiro kitigeze gisohoka, mwibuke ko ku cyambere bari bagiye bamena umuceri, aho bavuze ibyaba batubwiye uwari perezida, nsanga uwari perezida kiriya gihe cy'ibiganiro ubwo Habyarimana yatahaga bakamuhanura. Ndebye mbona yari Ali Hassan Mwinyi, ndongera kandi ndeba undi muntu wari ukomeye nk'uko tubona Kikwete ubu ngubu muri ririya shyaka kirya gihe. Nibwo narebye ndareba nsanga yari uyu mwarimu Julius Nyerere. Ndongera kandi ndeba ibyakurikiye nyuma y'ihanurwa, ndeba ukuntu abantu bagiye bitwara by'umwihariko Ubuganda, ndetse na Ubuganda bwo ni ntamaka. Hanyuma Tanzania uburyo yitwayemo, amagambo Nyerere yagiye avuga muri za mirongo, ndakeka ari 99 cyangwa mu 2000, yagiye avuga neza yagendaga yigisha asakaza ubutumwa cyangwa se propaganda za dede arizo yubakiyeho kuva 90 na kangahe kugeza uyu munsi. Rero ngewe niba mba maze nkareba propaganda umuntu ari gukwirakwiza, nkareba abo zifevaringa, nkareba nabizo bakoresha, nkabona ni kimwe. Hanyuma nangiza nkabona umubyeyi nk'uyu nguyu ugeze muri iriya myaka, wabaye victime igihe kirekire. Ndagaruka namara kumva amakuru ampaye yuko ngo igihe cyo gutaha cyarajyaga, kuko yari yarakiriye ubutasi yuko agomba kujya ataha kare, yuko ngo muri CND hinjiyemo misile zihanura indege. Ati noneho tuhindure ujya utaha hakibona, hakiri ku mugaragaro. Ati inkoko y'umweru, ahari ntekereza ko avuga ati inkoko y'umweru itaha kare. Yarabyubahirije rero, ariko kuki ageze Arusha mu gutaha yajya bati dutahe, uri Museveni akamubwira ngo buretse ngo hari ibintu ngo hari akantu gato ngo kari kubura. Hanyuma bakomeza bamudindiza ngo kakajoro kagiye. Arongera uwitwa uyu perezida wa uyu Hassan Mwinyi, bati rero tibwije, ndakenera kurara noneho nzatahe. Toya, ntabwo ibyo byari byateguwe, ahubwo tigira vuba haguruka utahe. Urumva ibyo mpita mbibona neza yuko atari ibintu by'abantu bavugaga gutyo gusa, ahubwo ari ibintu bifite ishingiro. Noneho bahita nemeza uwo ni umuceri bamenye, ni amakuru yari asanzwe ariho, ariko by'umwihariko uyu mudamu yaragarutse ayagarukaho by'umwihariko. Hanyuma ikiganiro kigiye gukurikira, nababwiye ntibitewe nuko ubundi Deda agomba kugenda wenyine rwose. Ibi byaha nuko Charles Taylor yabikoranye n'abamatsi bivuga, ariko se hari matsi bivuga mwigeze mubona mu rukiko? Ntabwo bishoboka. Nta matsi bihugu mwigeze mubona mu rukiko, nta n'uzigera abaho. Nibi bya Dede azabibazwa wenyine. None uyu muryango cyangwa se uyu mudamu akimara kugirwa umwere bidasubirwaho, nibwo yahise aza aratubwira ati urabizi, atangira gusohora ibiganiro nka biriya birimo amakuru. Ndetse ngiye navuze nti impamvu batemeye yuko iki kiganiro kindi cyongera gusohoka nuko bavuga ati uyu muntu noneho byose arabivuga. Bamugeraho njya ku makuru y'ubutasi, nababwiye ukuntu baje bakabaka ikiganiro, ndetse bakavuga ati nta n'ikindi kiganiro mugomba kongera gukora. Mbere yuko bari bababwiye ati kuwa gatanu, icyo kiganiro bagifashe kuwa gatanu, bagitwara nyine kuwa gatanu. Hanyuma baravuga ati kuwa gatanu rero muzaze turaje tugende turebe niba nta kibazo giteje,
hanyuma bimeze bite iki karamu niba nta kibazo biteje turakuramo ibiteje ikibazo kuko byanze bikunze byarimo, hanyuma tubasubize ikiganiro mu gishyire ku mugaragaro. Birangira kwa gatanu bigeze batabahamagara ati muze mugire gute. Or icyo njye mbona mu busesenguzi ntabwo ari amakuru nakuye ahantu runaka nk'uko ayo ngayo nari nayakuye ahantu runaka. Icyo nakuye mu busesenguzi ni uko njye mbona ko bashobora kuba haba Abafaransa muri rwa rwego ruvuga ngo rushinzwe kurwanya iterabwoba, haba na leta zunze Amerika, kuko abo bantu bari mu mugambi umwe wo gutuma uno mudamu adakomeza gutangaza amakuru uko yishakiye atahawe umurongo agomba kuyatangazamo. Njye mbona yuko bamubwiye ati taza gusenya kuko hari ikintu turi kubaka rero, kandi koko ntabwo ari igihugu. Njye icyo nicyo nsesengura nkari. None bimeze bite i Kigali? Abanyamakuru ba propaganda cyangwa se no kwa dede, kuko ibi byo bavuga muri propaganda ni ibyo mu gatsiko baba bifuza, niba ari ibyo bibateye impungenge, ubwo batunga uko babishushanya bakabizanira aba banyamakosa, nk'uko wa munyamakuru ajya bita ngo i Kigali nta banyamakuru tugira abanyamakosa. Hanyuma bari gutitira kubera urugendo uwitwa Jean-Luc Habyarimana yagiranye urugendo yagiyemo i Kinshasa. Aha namwe muri ni nyuma y'iri jambo aya magambo uwitwa Kayumba Nyamwasa yavuze. Hanyuma kandi nanjye nkababwira nti dede yanjye rero ntabwo hajya hasigaramo icyuho mu bintu Amerika ikora. Ntabwo bishoboka. Ikora ibishoboka ku buryo itegura, uretse muri Libya na Libya kandi yari yateguye, nuko abanyalibiya babaye imirimbanyi bakaba bati ntabwo bigomba kujya mu byo Amerika ibishakamo, bagakora akavuyo. Ni abanyalibiya, Abarusiya nabo bafite uko babishaka, Turikiya nayo, Irani, mbese abantu batandukanye, bigatuma biba akavuyo, biba nk'isuku. Ariko ubundi Amerika ifite ukuntu yari yabitanze. N'aha ngaha rero Jean-Luc Habyarimana aragiye ajya kubonana na Tshisekedi. Mwibuke mbabwira nti ikibazo abanyarwanda tugira ni uko tudasobanukirwa yuko umuhutu n'umututsi arizo mbaraga z'igihugu. Dushyize hamwe, dutagaranye, nizo ntege nke z'igihugu. Hanyuma Kayumba avuze atya, hanyuma Jean-Luc nawe agize ibiki, aragiye hariya. Bivuze ikirere dede ari naryo riramusorezaho, dede aragiye. Iki kintu cyitwa ngo ni FDLR, baratubwiye bati bano bantu bakeneye ibiganiro, kuko si umutwe w'iterabwoba nk'uko mubivuga, ni ingabo z'igihugu zatsinzwe ziragenda ziguma ahantu runaka. Ni namwe mwazibererekeye umuryango w'abibumbye, murababwira ati mujye hariya. Hanyuma zibaye iziterabwoba gute? Nawe reba kuntu wambwira gute ngo ibyo ni coincidence? Kayumba avuga atya, Jean-Luc avuga atya, hanyuma bihure ni bavuga mu buryo bugaruka kuri FDLR. Njyewe mbona ko aba bantu bo muri FDLR bashobora kuba bagiye kubona abatware, kuko bagiye babura politiki bavugira, babuze ababakorera diplomasi, babura abasirikari batari babiyungaho mu buryo buhuriweho. Rero izi ni impinduka zikomeye. Rero ndagushimiye, nyemerera
nze kugaruka mu kanya, biraza kuba ari ku cyumweru. Ugira umugoroba mwiza. Ndaza kugaruka kuri icyo gitondo isaa 11, saa 3, saa 6, saa 10, gutyo saa 2. Rero gira umugoroba mwiza niba ari nimugoroba, niba ari mu gitondo kandi gira igitondo cyiza.